Arogi ngapatu ini pak narek kopat di ati ibawal leturi na colorik na buruk. Maka itulah sebabnya selalu diajarkan ye komelo kutimanya mengatimu kepadamu rupa tahu. Jika kau tak mampu membalas keburukan itu, ye kau pura kemasam pejam mengeribi, maka bacalah suratus sa'adah. Kan jalan dia itu pak. Ia telah etakko tanya ini biasa matakko. Anakna lagi Nabi tak Fatimah matakko to. Iero Fatimah pure na padang ambona. Ya Rasul, cauka gisat dimurus ibolaku. Dega ta cocok kasih taleka tawat dikat na bantu-bantu. Jadi maka dia nangis Nabi tanah padangi Fatimah. Fatimah, deto wacak kuna. Tapi ia konelo ko pale pakai kiri jolo i. Ia matu ko pore mo pakai mo baca i nangka perubahan. Angkana perubahan, ya dek gaga perubahan. Di semua kami mapau. Pak guru ni Fatimah. Jadi bu, ye, ye ko caki matakko, ye ko caki matakko mak jama timaga. Si teman-teman pun sambil nanang kita kak susunan acara dan usia itu usul takbimat haji itu ada sebabnya sebabnya haji tanya pengunjung tampokan ia na sabari musikul makukui mau aman mau na di pagagapin ra ampe-ampe di aman natis samisyaga ni egan na baraka mau tepat di bola na baraka mawahi di barakan. Jadi itu Nabi tanang tingkali na tumatang resiri ya telah itu matang resiri dinang kanalangi alena. Jadi loma tu iritai dito gaga tahu malangi alena dito gaga etado mana sama tingkali gua mana sama ye komelo kikmat cindolai bilalan na dita tomatan resiri na iya tomatan resiri denang kanalangi alena mana sama makutani aga na pre-igura yung si Kakwang mangotomote pak cama mangotomoto inangi ali na tamatok bapak kawa pituriawa mangotomanang magay tabi bapak dan ibang dimuliakan oleh Allah degaga agaga pasipulungi makukue sangadina melo iitanang aleta aga sengat na to jokka aga sengat na ton rewa. Itulah sebabnya istimewanya Rasul. Ia ko ibacay ayat na pong Allah Ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Denak kada pong Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khalqin azim. Apa bedanya khalqin si bawa khuluqin? Ikan jak na tu ayat pada hurufna, pada jumlahna, agan na pasilengi barisina. Namo pada hurufna, ye kolengi barisina letepak betonganna. Maka Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin. Magi dek nak kedapong Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khalqin. Aga asilenganna khalqin sibawa khuluqin. Ia komakle pong Allah Ta'ala khalqin watak kale saliwangi ming icurita. Itu khalqin. Pacama secara kasat mata, Masya Allah.
magareta, magagga, dan sebagainya. Khalkin. Tapi iya garomatu ini topi turiawai. Ini garomelo ingerat tapana Pak Camat. Oh ternyata tidak. Makanya Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin, nasabak magai ya telah khuluqin ampe-ampe na pasengeren. Ditoga ga kanjak na pak makanjak tape kumajai ampe-ampe. Aga gunana magerta ya kodek na pajak ibalay tawe. Mohon maaf. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka de gaga abati renah nabi tak cautan rekotanya ampe-ampe. Magai nabi tak dek nang kena salenga ki orang parang di umatna. Tapi nabi tak to masengeren nasabak magai. Ye ko melo kol runtu ipasengeren na nabi tak. Ye ko pasengeren na nabi tak muruntu. Pasengeren na itu pong Allah Ta'ala hidup pa. Aga iro temacin rola ri ampe-ampe malabik na nabi tak. Aga ampe-ampe na tabe. Ibu, Bu, biasa ki teri, ya ko teri ki agak tatakatan ni, ko teri ki, matata, tabe sebagai kaum laki-laki mewakili bapak-bapak, mohon maaf Pak, pada muka ku salah, ya ko angka makunrai, tengkali ngani, ya ko teri beneta. Natakok matanna nakatani balle-balle. Ba mati pito mapengiwang. Aga sabakna. Nasaba ko angka makun retari na matanna minakatani de pala terito. Tapi ko melo ko misangi makun retari to ngangi. Tania matanna nakatani agan na plektimun na sampu. Maga kombo. Mater ini tuh. Maku tuh nggak marah. Denu lepas si dapinya. Allah. Lanjut. Ya kau mati lampu amok ko bawan. Napa tua mau tuh tahu kagamit nanti. Cek. Cek. Oke, cek. Lanjut, tabe. Deto paga makatan ni burak na. Apa ikong kemakatan ni burak no pajai bamba ni. Lanjut. Aga sabak na Pak, tabe he. Magi makun raya kotari nakatan ni timun-timun na. Mancaji jallo itu. Maka itu makun raya. Lala dosa na kami nak batua pol oke timun-timun na. Tabe tapara jaka gampang. Dangkan na makari na bita. Ye komelo komite kanjak na asalangan na tawe. Yang pertama syarat menjadi muslim yang baik. Man salimal muslimuna min lisani. Ye ko angka tahu macapas salama iatin na tawe. Pole ri anu na puaday. Nabi tapak makanjak timu-timunna. Makanjak batena mak berekada. Makasik batena mak bicara. Aga sebabna na sebab iro nabi tak malada ina pikri tan napodo kasisinin na nabicarai mancaji senga imatu na diri umat na narikoton lisu. Makanya Bu, Ibu, ya komelo ki na senga-senga buranita aja kasih titaman na tutu. Mate ni makun raye pekoto ni dia tutumanan na sebab ye tu makun re maku kepak dua tu tulasan na ye ko angka makun re malasan na tuli repot maka nakanay penyakit pertama. Apa penyakit pertama? Nakanay tekanan darah tinggi. Repot tu repot. Tapi yang kedua, ini yang lebih bahaya. Aga iro. Ye ko angka makun reti mamako tutu lah satu itu. Aga lah sana. Ye ko makun reti mamako tutu
berarti nak kenai penyakit kedua. Apa penyakit kedua? Nak kenai penyakit tekanan dana rendah. Kali nggak mau? Tekanan dana rendah. Tania darah, dana. Tapahamu kung makadaka dana? Dana. Matanrang, tapi tidak. Khadijah, Aisyah, pure na riwan na bitta. Tempo na iriwan na bitta ri Aisyah. Nasisi iulun na nabita. Nasisi iulak na nabita. Iyero tempo na nasisi ulak na nabita. De nasading matdan na oy matan na Aisyah. Nabita kan matinroy. Ini romantis pa. Yung ka nabita melo tachinro lay. Yung kumilo ki matinro aja tasapa ang kumulang. Aga play sapa. Popan na indo anak ta. Popan indo anak ta tasapa. Irongkay. Lanjut. Aisyah menangis. Tempo na matinro na ditari popan. Makdun ko matan na. Natapay pili na nabita na pasat din. Cenga inabita mite benina. Ya Aisyah. Agap patariki. Magi mutari muriwariwa uluk musaku-saku uluk mangutari. Maka de Aisyah tempo tak matinro lo sapur i ulatta uruntu i ubatta magi utari na sabak isang de na namitta muli suri pamasena puangi terri pa Aisyah magi na terri na sabak iyero nabita ang kanitan-ratan ramelonan rewa. Sebab mak di bola ni ulak maputih. Jadi kong kataw pak maputih ni ulak na narimu panite baban na masigi aga tatajang. Tabe tak pernah jangan ada panggil. Alarm itu pak. Begitu istimewanya Nabi, nabaca na pak bersani. Begitu istimewanya Nabi pak, narampai sahabat yaitu Nabi tapak 10 midua ulak maputena ri ulun na sibawa ri jenggot na namate 10 midua. Siapa yang sampaikan? Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Ang kametoto kita pak nakara to pandritata ang kamano ko to na Nabi talab direna kana nabaca andritay anta syamsun anta makumur bacana Magidi nakda anta kasyamsun wa anta kalbadar. Aga bedana anta kasyamsun sibawa anta syamsun. Ang kahurupu kayo lona. Benne makde anta kasyamsun. Muhammad pada ko matasoy tapi ternyata nabita na cawlak di imatan na soy. Aga sabakna. Iya nabita. Tajanna nabita. Lino akhirat tapi tajanna matan na asoy yanalabu matan na asoy lanya imata asoy tajanna ulangnya yanamu bak matan na asoy lanya itajanna ulangnya tapi tajanna nabita bak di boleh ria setana malinrunya nabita dek napaja matajang tajanna nabita ri idik mana dek napaja tu pak. Makanya saudara orang yang percaya makna iya ko ang katomelo mamasi ak katutungan na surpang megawi rampe-rampe na bita. Dan kan na singkat cerita sebab melo ni asaray. Lanjut. Bisa saya tambah 5 menit. 5 menit. 5 menit. Macawin. Ye bilang mo Pak Jok muka. Lanjut. Aga nagorangi Pak Kapolsek waktan itu tuh nih. Lanjut. Nabita
tempo na natanay bene na magi mo tari nakdawite ulo at tamapute Bartimelo ni mate. Singkat cerita Pak, iyan tanapo naman sa jide ceng ridi. Saya tahu di sini orang tuaku banyak dari tarekat khalwatia samban. Sinin na papangku. Idi mana saya nak mengajikku. Milo dampak kak maraja. Baru-baru kita boleh patek nih. Baru-baru kita boleh patek nih. De amma pa na chapu barakai pule kuro na de nagaga nang irunto ko. Tabi aja ta marukah. Aja ta marukah bu. Apa kung kamu pasak dari waktu paterui. Lanjut. Nabitta pa. Si minggu matela nabitta. Na jok ke panglutta Abu Bakar makuta nari anak na itala Aisyah. Aga pakutanana Abu Bakar uko anak na. Anakku. Meto kutusyon ruwan na bitta. Loka makutana makukwi. Ang kamo pagasipa-sipa na. Gau-gau na nabitta. De ujamay na. Yero patujun na Abu Bakar. Mero imachin rola pada nabitta. Makaday anak na. Ambo ko. Benne ang kacit di taulino. Wat dilembay pangkaw kan na nabitta nulle idi na taon na. Tapi ternyata makle anak na napadangi ambok na. Tapi ang kajama-jaman na ambokku kira-kira marat-jirat jika patak cinro lagi. Aga iro makle ni anak na ambokku iro nabitta. Ie kumukba i mapari-pari lo tangana pasai. Aga na jamak ko tangana pasai. Nasapa inabita cip dia makunray. Makunray buta. Yahudi. Pacay-cairan. Majati mutin. Pokok ng kamanan na punay. Ito na buta. Ito na pananakan, ito na mapagbiati, ito na majati. Age goreng ko nabita. Iyero nabita, asaso. Tijok ka na panre iro to butay. Jok ka na panre. Walhasil, iyero panglutaw bagkarang melote machin rola. Jok te tanga na pasae. Naruntu si de makunray. Bayangkan iro makunray pa. De gaga to lalo ko sila pena sa gadina nakada-kaday manang. Ang kay panglutaw bagkarang magkada iya nakapat taon na. Si sanna narunto ang karoti na tiwi iyero rotiye nasope ni bawang napalatimpu. Si sanna pura na timpu de pa na makanja ak kacochana pa napuro kang iruruti napamachay tutu aga na pau napanasa ding ang kato timpu ka majala da batina etaku na timpu taw iti makanja batina ikom na timpu ka na majala dangkan na mate ipamlutaw bakar magame mabate na iro to timpu eko nakadala po makunray yero kanjak na iro biasa to timpu eka yeko ang karotirak ko melo na patama ilalan na timukku napakanjaki kasi halusuk na napakanjaki ricak na iye pa napatami ko timukku narik ko makanja iwocha tapi magi nang kai korotikat lumalak ka makutanan nila po tobuta budget tania je pala iko to tegi joker biasa to timpu eka gangkan na makadana iro makunraye tegi jokka iro to biasa timpu ka de na sading we matan na pangutang bakar patapater magi na terri ternyata nabita pa liwa sakbara tilay pa ujai okko tawe pa tinadecengi tawe ti isolai atin na ko tawe ti pinga makanja bate na pira-piyari atin na tawe gangkan na
Makanya perlu tahu bakaran semoga yaitu taufil panreko sosok orang yang memberikan engkau makanan tiap hari, sejatinya dialah Muhammad yang selama ini kau hina, Muhammad yang selama ini kau nistakan agamanya. Itu tuh panreko alina nasuruna kung Allah Ta'ala. Maka dia lah kung makun rai manang kaji alina ple timpu ka maju ple dek dapat diri ka na yatim na alina timpu ka. Di sini kita bisa belajar, Pak. Maka dia ko ampe-ampe malebih melo tataro tabe senga ipat di atim muri padam muri patau na sabab papi de cemburi alena. Kenapa, Pak? Kehidupan kita singkat. Iromelo ijok kay Pak dek na mabela. Iromelo ilisui Pak dek na namita. Arogi ngapatu ini, Pak. Narekopat di ati ibawal laturiwa na colorik na buruk. Maka itulah sebabnya selalu diajarkan ye komelo kutimanya mengatimu kepadamu rupa tahu. Jika kau tak mampu membalas keburukan itu, ye kau pura kemasam pejam mengaribi, maka bacalah suratus Sa'adah. Kan jalan ada itu, Pak. Suratus Sa'adah itu bagus sekali. Ye kau pura masam pejam mengaribi ibacai. Topura si masam pejam subuh ibacai. Kisah talai suratus Sa'adah. Pernah dengar suratus Sa'adah? Suratus Sa'adah ia telah suratus Sa'adah alam nasyrah laka sadrak. Itu bagus sekali itu amalan, Pak. Pada mati tidak makun reye, Ibu. Apalagi bekante baru-baru kita puri lanti. Maka nangi peta camak tatambe jama-jamangi. Le pangulute ambo anak tak me ipangulute itu egay. Tapi aja tama sarab. Ia telah etakko kanya ini biasa matakko. Anak na lagi nabi tak Fatimah matakko to. Iero Fatimah pure na padang ambo na. Ya Rasul cauka gisat dimurus ibolaku. Dega ta cocok kasih taleka tawat dika na bantu-bantu. Jadi makanya nangit nabi tanah padangi Fatimah. Fatimah deto wacak ko na. Tapi ia konelo ko pale pakai kiri jolo i. Ia matu ko pure mo pakai mo baca i nang kaperubahan. Ang kana perubahan ya gaga perubahan di semua kami mapau. Pak Guru ni Fatimah. Jadi Bu? Iya ko caki matakko, Iya ko caki matakko mak jama ti magala tutu papilat dinge aku tapi go. Aja lar tak pada-padanya. Tanya to lema Pak Guru. Nabi tak Pak Guru anaknya. Aga iro. Satu. Fatimah. Oh Fatimah. Angka gay Fatimah ko. O dito ka. Contoh. Fatimah, makray na bitta na komelo ki matinro ke. Mi kotome matinro ipake ye. Komelo ki matinro na aja lalo mo matinro. Narekode mo bacay. Satu, Subhanallah wa katalupulutal. Pak Buratak ko ye. Dua, Alhamdulillah wa katalupulutal. Yang ketiga, Allahu Akbar wa katalupulu apa. Lesi Fatimah. Lesunna Fatimah nakkamalakan. Dek namit tapurana nakkamalakan. Lisi padang ambona. Abbe ajak bawa na kapa malaikat pembantu magay na alhamdulillah salama pura kata Pak Guru namo magar jin na jama-jamaku saman na degaga upanat dini makanya lada tapake Bu makanya lada tapake mela mopi melo ki mega gagata melo ki sogi. Tapi kalau ya aja bawan na. Tapoju ko mege dita.
Tapoji, tapi telo dangkap. Tabalika mak kami ngangi pak dogangi. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi. Banyak tisogi tutu kita. Ay makan jalan deh. Agairo. Ke. Ini doanya Nabi. Saya baca doanya, Bapak Ibu aminkan. Siap? Kata Nabi, pakai tosogina Nabi tayi. Agairo. Makanya Nabi ta, Allahumma ahyini miskinan. Ulangi. Allahumma ahyini miskinan. Allahumma ahyini miskinan. Tisama batuan na? Tisama batongan na? Bagus ini Pak. Apa artinya? Allahumma puakku ahyini patuoka miskinan, menjadi orang yang miskin. Maka mingapo ki kapan ang edi? Maka mingapo ki kapan? Tapi makanya itu panditata tega aja italato peri. Yang mana orang miskin itu? Maka ulama memberikan pembahasan. Ia telah itu peri to angkai agaganna na din ang kanaganna. To peri itu angka agaganna, tapi din ang kanaganna. Siapa yang katakan Muhammad itu miskin? Tadi Pak. Muhammad itu kaya, tapi kekayaannya Nabi dek na peturi alena na sabak na pahal na bitta kanjak na warang parangi aga angkari idi aga angkari tawwi. Maka salahlah orang kalau ada orang kaya apa sekak madecing ada nang bati-bati toleng, itu salah Pak. Salah lupa itu. Makanya saya katakan aga nasan Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya. Ang kamoga tahu Pak, onrosogi na pamlut Abdurrahman bin Auf nilaw ko na bitta suruh na pungalatala ilo doang kak mencaji to peri. Megala dagagan lagi. Ya Patar Abdurrahman bin Auf, ya Rasul, mata adkhuluna fil jannah. Magapi utama ya suruga. Makanya nabi tanah Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, ya komelo komisa ni magapi utama suruga. Makanya nabi tak capu mana pito peri. Teri Pak. Magi nak kuah. Yero to peri dia mega pakutanana sapo. Yero to angke mega pakutanana. Makanya ewan ni saya dari manasik dari satu orang Pak Sultan. Kemarin saya manasik Pak. Iya tak ke jannah tuh bola mo gaya. Wita lolololo ku pacama. Iya comenri bola. Sultan Pak. Rumahnya Sultan. Ada. Utanewi. Apalagi apa mana ke Utanewi. Magi nih asa Sultan. Aga zaman-zaman na. Oh, maka namanya Ambon guys. Ambon. Emas. Pak Bulaweng. Jadi napak kulit sidak kay Pak. Napak kulit sidak kay satset. Wah. Ada. Sultan emas. Pas sidak kana satset. Ustaz maaf. Tanya tuan Ustaz. Ayo dia bergagah. Mabicu. Ada. Merulak dekat Pak cuma. Biasanya saya kalau ceramah dikasih kertas dan amplop. Sekarang Pak ada. Canggih metode dia. Ya gitu tuh si dan ringi canggih Pak. Macam nih kak lo mau lu. Ya kutomelo mak bicara pernak-pernik Pak. Juara gitu si dan ringi. Kenapa tuh? Bayangkan nih Ibu Camat dan kawan-kawan. Nah kata-kata lo ke melo mite magar rohana Pak. Ini cuma desa. Pituriawa, naliwat jembatan Sirat Al-Mustaqim. Engkau jembatan itu. Ya tuh? Naliwat jembatan. Tapi lihat bagaimana semaraknya Pak. Saya akui Pak Tabe, orang Sidrap luar biasa, istimewa lah. Pernak-pernik maulidnya cantik Pak. Imaku kejaran ini tatalo tak gatuk Pak. Engkau lalu poro joke mamau lupa tenan aja akuari. Agak pelek jilbab si sesa maneng. Jilbab si sesa.
Tarapada tu sak bulinda pak penuh burai. Tapi angka to hebat. Iti pura tunu igatum. Iti pura tunu. Maka de ustaz. Dega aga talo iti aga ple. Iti na legatum. Kisah nyata pak. Mata sa di ko iti legatum. Mabolong mana pak mabolong. Baik, tanya apa? Engkau tu anggota boleh mamulu, aja no tapi lah. Engkau anggota boleh mamulu, maka nak kaaga nagatu tekutu nak kena goncing oto. Ya pita bami. Dene bagi-bagi, de. Apa itu pak? Ini kan bahasa mahabbah. Ini kan bahasa cinta. Maka ia malan nama tu, Makoto tu aklar pangeta ini. Magi na poji te ko maballoy. Lokay lagi pak, iko iballo balli na poji tawe, makoto tu rupa tawe. Iya na maballo si pak mo na poji ko tawe. To malah satu ngam itu pak ko na cacako. Inilah gambarannya pak. Makanya apa yang terjadi? Ternyata Yero nangi Perut Abdurrahman bin Auf na padangi na minta. Ang kagaji lalang na sabari pang suruh pang awat di kagaji kasiasir. Megak dagagakku. Makanya saya bilang pak, kalau ada orang kaya meloki na puji agak kata ya, si salah tuh si salah ya. Angka tau sogi ale na puji agak. Tapi angka tau sogi pak, agak gay meto puji. Agak gay puji. Kaya contoh na iro pak. Ia telai agak gay papuji, ha? Ia telai agak-agak papuji pak. Penga itile pasu, penga di nang kena kurang. Nasaba ipahang maka day ko ang kapapedal la ipasu si tongat-tongan na yay na tudali ipak mulima nang ngisi bawan na nalisuri. Satu contoh terang, satu contoh pak. Jangan na. Saya suka mengangkat kisah ini pak cuma opo jilada. Nule kapal mate kak matu dole malupai ya gage. Saya pernah pergi ceramah di Pinrapong. Tate 10 sidi eso selesai ka macerama. Yero pajak macerama mana kami reku otoi papada kak to mangidagi. Besamo ki mangida bu. Besamo ki tapak kecina-cina ki. Majaro nang kapacama tempo ku melolisu manyak metokala ngati. De ulat tu bendoro narik kode ule paman recinta. Kisah-kisahnya cinta. Kisah mau. Walhasil pak, ang ketupak beluk cindolo uko pinrang. Palawangan na capak kala na pinrang kota. Egan na pak beluk cindolo ukro. Magi nang kaangkacik di pak balu. Macam nalak da atiku lepak. Magi na macam ni atiku tabe satu. Magi na macam ni atiku lepang. Napakku ni tapak balu cindolo. Nasulape balu-balu na. Menre popan na siwali. Okur dandangan niya. Menre siwali. Wah. Kalau kejipak balu menre siwali popan na. Lepak ka. Upalepangan nyo to. Sisan na palepangan nyo to. Moto inapakanjaki mo dili na. Napakanjaki mo dili. Manaya bedak. Ay. Oh, ada. Bedak na. Ada. Utana ini. Bu. Tanya ini. Bu. Terima kasih. Utana ini, tabe. 3 menit. Alhamdulillah. Lanjut. Pesamate negama. Lanjut. Apa yang terjadi pak? Ala bawaannya aja temarukah. Tabe bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang saya ingin sampaikan? Saat itu tabe ada orang yang sementara butuh. Ada orang yang sementara butuh. Kita datang. Ketika kita datang memberikan sesuatu yang mereka cari, saat itu akan ada rasa syukur. Dan karena ya iko purani turani ya.
Ya, tudani Bu, tudani. Makanya usah dipacam apa na angka pemandangan. Ya. Alhamdulillah angka pemandangan. Ya Bu, Bu, tudano. Ikoto na makoko, ikoto na marukah. Tudano. Tudani ya. Ya, tudani. Ya, tudani. Ya. Tudani. Ya, pakanjaki tu data pakanjak. Ya. Aja moga gat tudangit telona. Ya. Pak Deno di nak gemputu. Tabe lanjut. Tabe samuji. Saya doakan orang-orang yang diam semoga rezekinya semakin banyak. Orang-orang yang tenang semoga matinya mati baik. Orang-orang yang diam saat ini semoga Allah ganti rezekinya. 1, 2, 3 amakoni. Tabe amakoni. Ibu, makoni. Bu. Amakoni. Yero na pangiwangi pacama makna siaga mualaiku. Na benne de nakutanain pa de lamate. Yero paruke pa nape mapasilolongan. Makna siaga mualaiku. Amakoni. Angka nanti ditawata mga pagkajid di pagamanas. Lanjut. Terakhir yang saya sampaikan Pak. Inilah hikmahnya sebenarnya. Apa itu Pak? Selesai kegiatan, saya sampaikan kepada orang itu. Ibu, Bu, amak ko dong, amak ko ni Bu, ya, kuni. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang menjadi kesimpulan? Aja nih bahasil. Apa yang menjadi kesimpulan? Maka situ ngetongenna, ya kumelo imadece pak ketutungetta, ya kode tulek dece ngitawe aja tasusai. Ya kode tulek sengarang ngitawe aja na idi makbuarang susah. Ya kode tulek pakanjaki tawe aja tapindreka ngitawe watang nasabari tak nama dikisi salah-salah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap kampung tak ini akan dijaga oleh Allah. Mamagi-magi pun Allah Ta'ala na jaga pak kampung tak. Diberikan kesempatan oleh Allah buat pemimpin kita untuk memberikan pelayanan terbaik untuk kita semua. Dan kita insya Allah sebagai umatnya Nabi, mamagi-magi maturi akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam malakdai simatan narumpati. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.